ما رأيكم في نسب السادة ده علوي ثابت بالإجماع، ثابت بالإجماع bahwa keturunan ataupun sadah Ba'lawi itu valid dan sah menurut ijma. Dan ini kemungkinan oleh Kiai Imad bakal tidak akan percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ulama Mesir Syekh Ali Jum'ah. Ulama terkenal Mesir ini, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, mengatakan bahwa keturunan ataupun sadah Ba'lawi itu valid dan sah menurut ijma. Dan ini kemungkinan oleh Kiai Imad bakal tidak akan percaya, karena dia dengan kesombongannya mengatakan biar 1000 ulama mengatakan, seluruh dunia ulama mengatakan, dia tidak akan percaya. Kita lihat pernyataan pandangan Syekh Ali Jum'ah tentang nasab Ba'lawi. ما رأيكم في نسب السادة ده علوي ثابت بالإجماع، ثابت بالإجماع. واحد بقى فسل يطلع ينكر النسب الشريف مع نفسه، يعيش مع ربه وحر. ده علوي ثابت نسبهم عندنا بالإجماع، لم نرى أحدا يشكك فيه عبر التاريخ. أصله مش موجود في الكتاب الفلاني، أصله مش موجود في الكتاب العلاني. عيش مع حياتك واقعد كده تملي متشكك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الكلام حمل من السخف ما الله به عليم. Itulah pernyataan ulama ataupun mufti daripada Mesir, ulama besar Al-Azhar, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, mengatakan sabit bil ijma, nasab Ba'lawi sah menurut ijma. Dan dia mengulang pada akhir statementnya, aindana sabit bil ijma, sah menurut pandangan kami, sah bil ijma, dengan ijma. Maka nasab Ba'lawi menurut ulama besar Mesir itu sah dengan kesepakatan ulama. Artinya nasab Ba'lawi yang sedang dikisruhkan sekarang oleh Kiai Imad, dan juga termasuk sekarang nyimplung pula Roma Irama dan banyak kiai-kiai lain mengutarakan, menghasut, dan bahkan membenci, sehingga terjadi perpecahan antara sesama kaum muslimin. Itulah, saudara sekalian, pandangan Syekh Ali Jum'ah tentang nasab Ba'lawi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.